L-eks Prim Ministru tar-Renju Unit Theresa May fetħet forum internazzjonali fil-Parlament Malti billi qasmet il-vjaġġ personali tagħha bid-diabete. May semmit episodju partikolari meta libset libsa bla kmiem f'laqgħa li kellha mal-President Amerikan Donald Trump biex kulħadd jara l-apparat li kellha mwaħħal ma' spallita li jkejjel it-sokkor fid-demm. Fil-Parlament Malti hija kellha dan l-appell għal gvernijiet madwar id-dinja. It is not inevitable for somebody to die or have complications with diabetes. It is possible for people to manage it in a way that they can live fulfilling lives, lives which contribute to the country, lives which contribute to the economy of that country. Riżultat ta' dan il-forum li laqqa flimkien parlamentari u esperti minn madwar id-dinja biex jiddiskutu soluzzjonijiet leġislattivi għad-diabete ġiet iffirmata il-Valletta Declaration, impenn globali għal azzjoni konkreta biex jissaħħu l-prevenzjoni, il-kura u l-aċċess għat-teknoloġija tad-diabete. Din id-dikjerazzjoni li ġib isem il-Kapitali Maltija mistennija tkun il-qafas tal-policies li se jmexxu l-qudiem rispons globali għal kriżi li kull ma jmur qed tikber madwar id-dinja kollha. Il-co-chair tan-Netwerk Globali tal-Parlamentari dwar id-diabete, Sir Michael Hirst, faħħar id-diskussjonijiet li saru f'Malta. We have been overwhelmed with the generosity and kindness of everybody that we've met so far in Malta, and Mr. Speaker invited all the parliamentarians to come and sit in his parliament and experience the atmosphere and very interesting contributions. Fid-diskors tiegħu l-Speaker Angelo Farrugia fakkar li aktar minn 540 miljun persuna fid-dinja jgħixu bid-diabete u l-każijiet f'Malta qed jiżdiedu brati allarmanti. Aħna qegħdin ngħidu isma' kif se nagħmlu biex inkunu aktar b'saħħitna u dak huwa r-riżultat ta' anka kontribuzzjonijiet minn diversi esperti li pparteċipaw din il-konferenza. Intqal ukoll li aktar tard is-Sibt f'Malta se tiġi ppreżentata l-ewwel Global Award li se tingħata lil Theresa May. Intant f'dan il-forum intervjenew żewġ membri parlamentari Maltin. Il-membru parlamentari Laburista Romilda Zarb semmet il-passi kbar li saru fil-kura tad-diabete f'Malta. Hawnhekk id-deputat Zarb semmet fost oħrajn iċ-ċentri fil-komunità, is-servizz ta' monitoraġġ kontinwu ta' zokkor fid-demm u l-Istrateġija Nazzjonali tad-Diabete. Ix-Shadow Minister tas-Saħħa Stephen Spiteri ippropona kampanji fost l-anzjani, fiskali għal aktar ikel bnin u taxxiola fuq prodotti għolin fit-zokkor. Dr. Spiteri qal li dan jgħin biex tissaħħaħ il-prevenzjoni u appella biex tingħata l-aqwa kura għad-diabete.